шурои аз санаи 11 август Маркази Миллии Тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни тақсимоти такрориро оғоз намуд. Ба ин марҳила он донишҷӯёне ки холҳои гузаришро соҳиб шуданду аммо аз тақсимоти асосӣ нагузаштанд иштирок мекунанд. Сардори раёсӣ ташкил ва идораи имтиҳони Маркази Миллии Тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Парвиз Саидзода мегӯяд, дар асоси нақшаи фаъолияти марказ озмуни тақсимоти такрорӣ 4 рӯз, яъне то санаи 14 август идома мекунад. Вай таъкид кард ки дар ин марҳила бояд дар умум беш аз 1000 нафар донишҷӯён аз нав ба қайд гирифта шаванд. Масъулин гуфтанд ки ин имконияти хуб барои донишҷӯёне аст ки вале гузаришро соҳиб шуданду аз тақсимоти асосии имтиҳонҳои Маркази Миллии Тестӣ нагузаштанд. طبق نقشه فعالیت مرکز ملی تستی داوطلبان که در دوره امتحان‌های اساسی اشتراک کردند و از همه سوب تست‌ها خال‌های گزارش را صاحب شدند، لیکن در دوره تقسیمات اساسی که روز 24 ایول برگزار گشته بود از یگان کامبیناسیون اختصاص‌ها نگذاشتند، کامیاب نشدند. امروز حقوق پیدا دارند که در این آزمون یعنی در از نوبه‌گیری اشتراک نمایند. рӯзи аввали озмуни тақсимоти такрорӣ нуқтаи ба қайдгирии 0202 ки дар муассисаи таълимии рақами 2 шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст, хеле серодам буд. Масъулини Маркази Миллии Тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯянд, дар ин нуқтаи ба қайдгирӣ давоми як рӯз беш аз 200 нафар давталабон аз нав ба қайд гирифта шуданд. Таъкид гардид ки он донишҷӯёне ки аз тақсимоти такрорӣ низ намегузаранд, барои соҳиб шудан ба унвони донишҷӯӣ дигар имконият надоранд. Онҳо метавонанд танҳо соли оянда аз нав имтиҳон супорида донишҷӯ شوند. طبق نقشه فعالیت مرکز ملی تستی اگر متاسفانه بعد از نوبه‌گیری که عین زمان ادامه دارد داوطلبان با یگان مؤسسه تعلیمی تقسیمات نیابد، دیگر مرکز ملی تستی یگان آزمون تقسیمات تکراری با نقشه نگرفته است و متاسفانه آنها تنها امکانات دارند که سال آینده آمده از نو بقیه گیرند. натиҷаи озмуни тақсимоти такрорӣ шаби 17 ба 18 август соати 12 шаб тариқи смс паёмак ё худ ба кабинети инфиродии ҳар як донишҷӯ хабар дода мешавад. Бино ба гуфти масъулини Маркази Миллии Тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, он давталабоне ки ҳоло ба тақсимоти такрорӣ омаданд, аллакай холҳои имтиёзиро низ соҳиб шуданд, аммо байни онҳо давталабоне ҳастанд ки бо вуҷуди бали имтиёзӣ гирифтан аз тақсимоти асосӣ нагузаштанд. Бинобар ин дар тақсимоти такрорӣ низ бали имтиёзии онҳо ба инобат гирифта мешавад. با گروه داوطلبانی هست که در وقت از نوبه‌گیری رایگان یعنی که از سپردن مبلغ آزاد هستند. برای از نوبه‌گیری اینها هم باشد پیش از همه یتیمان کل و آن معیوبان گروه های یکم دوم و کودک معیوبی که یا پدر یا مادرشان در قید حیات نیستند، آنها میتوانند که از مبلغ 25 سومانی که جدا شده است آزاد آمده به مبلغ از قید گذرند. соли равон Маркази Миллии Тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 85 000 нафарро ба қайд гирифта буд. Аз ин шумора танҳо 81 500 нафар ба имтиҳон иштирок намуданд ки беш аз 60 000 нафари онҳо соҳиби унвони донишҷӯӣ шуданд. Баъди пурра ба итмом расидани озмуни тақсимоти такрорӣ шумораи донишҷӯён аз 60 000 зиёд хоҳад шуд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Тилоотии Хабар.